NPP asong along ache pa ogdun mi atuma phan karchopon. Pini Karbi ningkan kimi prek jaman di malong katalon pon. Kardom pini prime time berta long pen ni lisami rupaliti mungpi non bertang ton pen arju panikha. Pini thang ni phaisi Karbi ningkan kimi ani pache ton dun si malongari megwe ingleng arat thurpak pen ame thanga rong along rong ache pang thir edra paklar lonang pathi pn pon pen pini ame thanga rong ache pang thira sai ding pon. Karbi ningkan kimi pachiton dunsi methanga rong klar bong pen monsan pen pining surihini ra inkoresi asengkan kidudun longji aphan pura pini korkanthi constituency ke parlo dikelangjon malongari megbe inglenga rong arat kiduan thurpak pen methang rong rup kachipang thirpon lasokapang therasai kidingalong rong rup kidama towar sitame repairing pon lapet alanglitum arong aphanta kimesen pen kidam kebang longji aphan mesen atowar nangsira pithapusi Karbiang Autonomous Council EM Raju Tiso lapet BJP asongja puatuma phan haladagararatun tuning report BJP government tum han sitame ni tumarong phan sitame bangarong ason ani tumato war sitame plek toping nang gawandi PJ phan sini tum rong arat ka dogwe ta tuning report lo litum arong phan sitame bangarong ason habarason towar chelat mesen towar nang PJ phan si lasi nili Karbiang long Autonomous Council long charibom itu manpeng itu local MSC Raju Tiso sarek hai fans tame chunuri pon only tumarong atwar sitame bangarong atwar son nang paik thing tha pusini tum do we rong an methanga hawar methanga rong rup misanjia fan de tum pin labang so ningkan kimi Karbi ningkan kimi amen pen de tum rong rup chapang thir pon lo asi pin litum rong rup chapang thir pen chenglok towar kehenu along sitamin litum rong asar pen chenglok mekararat doan chengrup pet pen litum rong ke chelat cheleng mesanangji pumatha pen bethang jungjung rong arat doan dikelang Moniram Bay Karbi Daily News Patumia nigang sampor phai pli malompen NPP asong amit hanga sa hemalong NPP along kachepa ogdun mi atuma phan kachepa chini pon lapen karchopon Labang Somai Long Lima Long Kumar in charge NPP East Lapen West Karbi Anglong Rajan Timung NPP Vice President East Karbi Anglong Welcome Teron NPP Spokesperson Lapen Kaprek Arpu Kedotum Lapen NPP Aphan Aning Kachet Hepen Kidun Mi Aradatum Chetong Dun Labang Somai Long Aluhi Chepachini Sitami Padopon Aphitu Anutin Aphan Certificate Lapen NPP Alek Pa Ipon Pen Calendar Sitami Pipa Jerpon Ansi Anutin Abang Potum Sitami Kupya Potsi NPP Along Kidun Ma palam thichet 100 ASCC BJP lapen kaprek hampanga song ke klem tanga tum sitami do pusi berta ribdon long NPP pen sitami ke bangji assembly election ke long pri sita kilik chedan don ji pusi NPP in charge long kumara hin pending jepon Karbiang long arat kar inai article 244A autonomous state aputhak sitami than pon lapen border aputhak sitami mesen pen chingki chethan padopon pusi long kumara hin pen pherang kyang no ningje we would definitely put up this in the parliament and with the central with consultations and we have deliberated this from every angles and the leaders have already taken this matter seriously. So in this coming parliament session our MP Srimati Agata Samaji will be carrying forward this message of article 244A because it is a very important kind of a message which we have to deliver. So we're working hard for that matter and I hope that this will be like a stepping stone for the Karbi Anglong district. Sir, yes, that's a very hypothetical kind of a questions which I would like to reply. We are working very hard, relentlessly, day and night. Why? Because since the inception of NPP in the Karbi Anglong district, it's strengthening day by day, each day. So confidently, boldly, I could say that in this coming LAC elections, we might fill all the 4 LAC seats. Okay, sir, then
Patumini Paithong Gebra isi Arkoya Chiklo, Buthunga Ji along BJP Morcha to cycle ready ke padupon. La somai la ke ada por phai krisi along pensi pangching pon la so cycle rally ke padupon along alihia man penchetong don la kera rites ing hi local MSC mate deputy chairman Karbi Anglong Autonomous Council la pentu Karbi Anglong district minority president Probin Teron la pen non mati mondol committee president Jutiti Mungsitami chitong don SC Morcha আজি সাইকেল ৰেলী অকল আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং বুলিতো নহয় গোটেই অসমত মণ্ডলে আজি এই সাইকেল ৰেলীটো পাতা হৈছে যে আমি সাইকেল ৰেলী ইয়াত প্ৰতি বিভিন্ন পিএছৰ পৰা আজি আহিছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত তো এতিয়া আমি ৱাৰ্ম আপ আমি তো ৰেডি হ'ব কাৰণে সাজু হৈছে আৰু আজি ইয়াত গম পাই গৈছে যে দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলৰ মানে আহিবলগীয়া দিনত এবাৰ নিৰ্বাচন আজি জেনেকাৰ এই শক্তিশালী দি সাইকেল চলাই দি আহিছে আৰু এবাৰ নিৰ্বাচন আজি আমি দেখি পাই গৈছে যে আমাৰ নমাটি মণ্ডলৰ পৰা আগৰ জেনেকাৰ কাম কৰিছে এবাৰ ডাবল কাম কৰিব আৰু এবাৰ আমি একদম বিপুল ভোটত আমাৰ নমাটি মণ্ডলৰ পৰা জয় হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু এসসি মৰ্চাৰ আমাৰ সকলো তথাৰ আমাৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তা তথাৰ পিএছৰ প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী বুথ লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি সকলো সবক মাতা নাই কিন্তু যিমান আহিছে সকলোৰ আমি আহিবলগীয়া দিনত এই কাৰ্যসূচীবিলাকক ৰাজ্যিক এই মৰমে আদেকে আমি পালন কৰি যাম আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জেনেকাৰ ৰাজ্যিকৰ পৰা যেনেকৈ আদেশ দিছে আমি এইবিলাক কাম যদি কৰি যায় নিশ্চয় ৰাইজে আমাৰ লগত থাকিব আৰু ৰাইজে আমাৰ লগত আছে Bangsore like dam se tami butunga ji ahithi pen denarong ahithi ansi ington pon lola pen mesen pensi pachun pon hawar ke hat pen long bamon rong phar Karbi Daily News Pini thang isiarni ada porphai kep malom diphu ahithi bus station adungalong Karbi kuru searching roma maya tumpen Karbi horbongar nam ki pupon pensi Karbi ningkan kimi katalon pon na bangsoar nam ki polong Karbi kuru searching roma mai amai pudhan sing teron sar kuru tiso kong chunbang Karbi kuru searching roma mai team Karbi anglong pen CM tuliram ronghang EM amor sing tiso MSC D uping maslai lapen board chairman atum chetong dun lapen ong dun Karbi aron bare maphan ke kroyara tatum tado adaba pora hot horbongar nam pupon apithu alohi at maphan ohopen archopon mai ching cheprang arlong pen ke manason CEM pen sangkha horbong sitara cho paklang pon ansi lamthi pajai pon apithu ar muche jing sitami padupon son thak si pinipor bhai captain khatkhatiya longta surumanthi youth committee atum patir piponsi Karbi ningkan kimi katalon pon mai along aluhi sarpo aman pen sarlong kitimung Karbi anglong autonomous council speaker ta chetongdun lapen Karbi anglong ST morcha vice president Rajbu Teron khatkhati market president Bridget Teron surumanthi GB Rohini be lapen mai chepa he phupon laki mai phu goman be lapen chunbang Rakesh be tumsi bangso ningkan kimi katalon pon chepatir pipon lapen mugak tharwia bia longta Karbi ningkan kimi alira lon pen patalon pon bangso katalon ada por bhai kep along pen tharwia bi society alama ke hai Chandra Singh phangcho tharwia bi amai phupen pangjar ponsi abhithu osomaratum alir ki hi chepate sonsuri kachesan bathali ki ap kachepate hai huistame padupon abhithu rat amai sitame padupon la somai long aluhi aman pen kachetong dun Karbi anglong autonomous council EM Run Singh Teron dongmukak municipal board chairman Biren Teron VDC chairman Rajesh Teron lapen Karbi anglong nong nam chethangklong dun sepi akang saing hipia tum chetong dun lapen EM Teron ari ding pen suri kep atangka tharwia bi society aphan pi pa jertekang lapen ake haipi akang sa hin pen rat aphan lunjir parjutekang Karbi ningkan kimi non ke aprang pen asau ka ceprek Karbi pulo tang te ilitum ke mena achiklo amenta do lapen ilitum ke Karbi akhai ke saikatiki pensi ningkan kimi koson ma pu bang ke keceng lasi thang achiklo pulo tang te thang ke rit kelang pensi Karbi tum ke ningkan keceng labangso arit cutiki pensi ha ningkan larjon suding coklem popo ha kerok
kisi ke pam ha sok si sok pam la sok kirim la ningkan ardon halake kijur do ar koy sok roy halake sok roy la thang ridlang pen ke cheng ha sok roy an la so bangke la son si Karbi khai tungke sai jutiki pen si la son ka aka hisap apai ka hisap acik lo apai ka hisap tu la bang sor ni si Karbi khai tungke thang ridlang la som bang si ini ni son ni pai si ni si ningkan kimi katalon so kapacet ton du la si pinir ni ke nilitum Karbi bi society hin kan stame bangso ningkarongan ni dak Karbi bi mate ampukri along nilitum rap cingrum pet nilitum dak ampukri along pining la bangso asai long ki otpon lake ampukri pet ke bang deng ki undun ceng si pen non ningkan surini ra ingkoy an pas dun an uwi pa weten sitame nilitum kacing rum lapen alang litum an karcupon labangso amay kacing rum nilitum dakto lasi binir nilitum ningarong pik nilitum acara-acara gitu tuan sitame nang kacing rum nilitum dapat cetang lo kacing long bangso kan biar nilo ning arong tipi nilitum mahin pen ning arong pik lo lapen ini ani son Karbi yang long Karbi yang bong anke la hang isi mate hai siar isi kan kini talon nai lapen bangi pupung Januari sinikan kimi ningarong kecipitun akhir ketan halas sobang pangara non ikangke hang hai siar ni nilitum Karbi arong do anke ningkan kimi hoksi ningarong cipitek nanti ini Karbi dalam mah dak arong pen nilitum non sop kang pai pen kang sai pen la jat pen tum siri lo lasi non uwi kimi tum kiri tunang kok mati ho lama si long lo lake mitrik ke pas dun ceng ke lake ake hai bapuram teron alang like Saint Anthony's School Silong pen si mitrik nang pas lo 1981 aningkan alang like mitrik ke pas pen alang li science porhi alang li science porhi dun det pen alang li BE alang li ke engineer mechanical engineer alang li hellometrik ke pas ceng bang lo nan bang ke biasa si klaim bom lo alang like nong ke mechanical engineer di company long se klaim dun lo nilitum mahin pen ke ningarong ke lalo ke pas ceng bang pensi nilitum arong ke graduate nang man engineer sinang man lasi lason taksi non ke bang mi ubi tum sitame lason cijatun tek lapenan par sitame aku paprang dun tek jia phansi nilitum mahin pen kai ta tuwar cholang lapen habar ke hat sangti mili pathua klamalong Karbi youth club atung patir piponsi ingsam jin pen Karbi ningkan kimi katalon pachun pon labang somai laki ada por bhai khri si pensi pangching pon bang somai chepahem phu pon laki sa rajen rong pi pensi mai chepahem phu lapen lama sitami rajen rong pi pensi pangjar pon lapen char hepi asong atung sitami phu sodri chophan kirim teram sitami thokjir ponsi ke pathu hai hui sitami padupon lapen aju sitami lun kan amalin padupon jiputa rajen rong pipen biota pangdak pon pini prime time biota bang kelan segang ton pon iglo domi thak mi kurwang thu